kita ke atas ke tuh pokoknya borak anu sok masak kita grebek rumah Pak Guru guys. Pak Guru encak Review. kita review. Assalamualaikum. Izin naon ieu teh? Goreng singkong. Koki. Chef Juna. Goreng singkong. Mau? Halo kakak. Bawang gokil. Kopi Medan ini bos. Kopi campur susu kayak di Medan ini. Juri ya. Sebut jamnya. Kang Sebo. Goreng apaan Kang Sebo? Goreng singkong. Goreng sampo, goreng hui, bakar ikan, goreng patut, goreng milik, goreng tung-tung. Bon, dadah. Dadah. Oh. Ini kan biasa. Kemarin dia Si kagegel. pakai piru enak Karonya. Anjing juga ada. bawa cek mau bang bodas yuk. Anjing pahanga. Oh, tadi bawa mudah juga. Kita Dia mau kecap diobongnya kata dulu. Hah? Bohong dia mau diobongkan ini. Ya, Ya maafkan nanti. oh, iya. Benar.